Phone Redmi 15 punya battery life ni antara yang terbaik pernah aku try. Handphone ni bawah RM600 je. Sebelum aku cakap bateri phone ni memang tahan lama, aku dah test berapa lama bateri ni boleh tahan for daily use. First aku test scroll social media untuk tempoh sejam. Bateri dari 100 turun ke 94, 6% je turun. Yang ni aku scroll TikTok, YouTube Shorts selama sejam. Jadi boleh dikatakan dia punya bateri memang tahan untuk korang scroll social media berjam-jam. Dan aku try layan podcast yang sejam lebih dekat YouTube. Volume more than 50%. Lepas sejam lebih, bateri drop 8%. Tapi tak lengkap kalau kita test bateri dia kalau tak test main game sekali. So aku try lah main Mobile Legend. Phone ni ada game turbo, so aku pilih game mode, performance, frame rate and resolution pun set paling tinggi. So aku try main first round, second round and third round. And after 3 round main, dekat 20 minit juga aku main, bateri drop 2% je. Tak mampu nak main sejam straight sebab dah tua. Jadi memang betul-betul tahan bateri dia. Dia punya 33 watt fast charging pun aku ada test juga. Dari 66%, lepas 30 minit charge dia naik 20%. Jadi conclusion dia,